Allahumma ahlikil ya Jabbar ya Qahhar ya Jabbar ya Qahhar ya Jabbar ya Qahhar ya Jabbar. Kasih sayang ya Allah. Ya Allah, kami tolong kamu dalam bela syariat. Mansuril mujahidin, Allahumma mansuril mujahidin. Allah musuh kamu ya Allah. Allahumma qarrib ajalahum, Allahumma qarrib ajalahum. Allahumma ahlikil kafirin, Allahumma ahlik wa min syarril nafasati fil 'uqad. Terbia dia Rani, terbia. Terbia. Kita transparan hari ini. Allahu Akbar. LP-nya aturan. Sehingga ajaran Islam terwujud bagi Aceh dan Indonesia. Kita memperjuangkan syariat Islam secara lembut. Betul. Takbir. Allah. Hanya akan ada tindakan selanjutnya yang lebih keras yang kita lakukan apabila rakyat Aceh, anak itu